malo se oni pribojavaju, što jeste razumljivo, eventualno primjenog gola koji bi stavio tačku na ovaj dvomeč. Evo sada Evandra. Evandro, ispred njega su Lazović i Kasalica, to upravo za Lazovića. Lazović, pored Rnića, Lazović, šansa velika, Zvezda vodi 1:0. Sjajno je sve uradio Darko Lazović i loptu samo čušno ispod Stojkovića. Zvezda stiže do prednosti, 63. minut. Partizan, Crvena Zvezda 0:1, ima još pola sata do kraja, ali sada je potrebno Partizanu da da 4 gola, a da ne primi do kraja ni jedan da bi prošao finale kupa. Prvi gol Lazovića ove sezone u kupu, ali u kakvom trenutku, i eto, prvi put posle 2009. godine Crvena Zvezda postiže gol na stadionu u Humskoj. Tada je to učinio Đorđe Tuturić u 135. derbiju, a evo sada to čini Darko Lazović. Sjajno je prošao Lazović, ovde pas Evandra, Rnić je bio tu, ali Lazović uspio da gurne loptu pored njega i da stigne pre Stojkovića koji je možda ovde malo kasnio, ali obrati pažnju na ubrzanje Lazovića koji je dobio posle ovog driblinga. Evo ovde uspeo da ostane na nogama i da samo gurne loptu špicom ispod Stojkovića. Ovaj gol donekle liči na onaj koji je Crvena Zvezda dala u prvom meču kada je strelac bio Kasalica. Vrlo koncentrisani Lazović, za koga sam rekao, vidite reakciju Roberta Prosinečkog, vrlo naravno zadovoljan i on i svi ostali u stručnom štabu Crvene Zvezde. Dakle, Zvezda vodi 1:0. Kažem, Lazović je imao nekoliko prilika u prvom poluvremenu i odigrao sasvim